keempat Bapak Ibu, idah Nabi sada kelompok manusia hantuk-hantuk kena takal lah di batu bohoh ketepak pecah balik mendetakal nai, hantuk kentole takal nai pecah balik mende. Wah Nabi kusok Jibril mengenit nakap na takal nai sampai pecah tuang bak daro otok takal keluar. Kune sehantuk-hantuk kena takal nai dan balik mende, balik hantuk kena. Kune mang perbandingan nami umatki. Wah Jibril jawab, ini mu umatmu tatasa kaluna ru'usahum anis sujudil maktubah. Ini mu umatmu yang oda sekel sujud solat 5 waktu. Malah taling luruhku asahku pe taling khajin ku contohkan beget tuhutung 5 nulas. Let pernah Bapak Ibu menokoh tuhutung tekurut khimo simpang 4. Let kalak mendia tuhutung tekurut ke kira Bapak Ibu. Tuhutung hambing kadang-kadang kena sortir dok kena gita malah sekel kini umatku nyaman. Oda kena ajak magas kubuh simple kelak lakukan 4 hal, hindarkan 4 hal. Sekel Bapak Ibu si 4 hal lakukan 4 tadingkan 4